kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No amok laang nga iskam day jay. Sa anak ko man ang nag-member. Ay, sayang lang ti kwarta. Nini. Pay mo takas tabariman. Pang-asiyo man tatang, di da kreng-rengen. Hindi at orasan. Nakailag ka pa lang dita. Apay ka di aya. Ay, no amuyo lang tatang. Yan niya. Ay, di nakpay man kasarsarita tatang. Maditimod ko ita. Ay, kit ibagam ano niya ti makagapaw. Ang mga noda maitulong ko king kaanak. Ay, nawaw. Awan maitulong yo tatang. Manungal daw nakasta ka. Jak amo na niya't mapaspasama king ka. Pang-asiyo ta agulimag kayo pay laang. Nagado ti pampanunutak ita. Ang mga noan niya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Manungal dawan ngawan gaganay gaya banak ko. Ni tatang mo't kas lamangas asar. Inyaw, concern lang na tao king ka. Nadadumak hindi gamin matagtagan eh. Makapadanag nga tatikasta. Ay, naiskama nga rod tatang. Naiskama. Ya. Ha? Na-scam? Kasanumit na-scam ka? Ayawanin tatang. Jakon maiwithdraw ti kwarta iti online na trabaho. Ha? Nukasta? Nag-member ka gayam iti dayjeng application? Di mo't imbaka king kay day ang makitang dangkalangan. Nalpasan tatang. Pagbababuya lang arudan. Kastapay lang matibagayo. Una yan. Ay, mga kalata. Di mo ibiribirok ti pagsakita man ako. Sa anak nga ruda makapangan. Eh, po. Pangaasing. Tadi ka agpatangkain. Di mo ibiribirok ti pagsakitam ko nakmanen. Ado kadagiti kalugaran tayo tinakamissuot ita na nafili. Agsasadot da ata na iskam da. Aga-apa pa yun ti daduma. Wan nga raw, nadamag kumula ang data. Ni ansing ako marek, apapaan kanumatan dagiti inimbita na nga agmember. Nawanon. Nagbalinon nga isyo da ita. Wan nga raw nana, ado ti kalugaran tayo ana biktima. Oray jay ka anakak mo't. At da ijay balay da. Saan mo't na makapangan? Uray asino mat anana, nang runa no dakkel agatad tinapukaw. Nako nampay, balasang ka. Naimbaglaangan ta saan ta nagmiyembraw. Husto ti atap ko nana, iskam at talaga dayjay. Ni marimar nga ta. Ang mga numay samot kadagiti na iskam. Wan nga rod, iso ti may sa amang idijaya iti online job kanyak iti napalabas atawon kat. Barang saan adakkel ati napukaw kan kuana. Adugaan di kalugaran tayo na iskam bakit? Ay nawaw, kaamamom laang lakay. Wen, saan da kanumatan ama withdraw ti kwartada? Awanan shutdown kanumatan ti system. Ay, una yan. Naimbag ko nam ata saan taan nag-invest iti dayjay nga online job lakay. Talaga asan Tawan mo't pangalahaan tayo ti kwarta pag member ta. Ni Marimar akaruba tayo nga ta. Ang mga numay samot kadagiti na iskam. Saan ko pa'y nakasarita lakay? Manmanumo nga minarumwar. Ang mga nudakkel mo't tina-iskam kan kwa nakit na stress mo't tan. Saan tayo nga amu alakay? Maamuan tayon to ano ibagana? Ay, una yun na ya. Narigat at talaga talaga ita panawin. Alumot tan, ti scammer. Naimbag abigat yo, tataton yo. Si kamit gayam roda. Na imbaga bigat mo ba? Addan sa mo lakat yo. Awan mo't kindeng.
Nag-exercise lang da tao. Happy ka din. Kumusta ako man ni Marimar, tata? Happy ni Marimar. Nag-shutdown kanumot ti system ti online job da. Ay, wag. May isa ni Marimar ka nagiti na-scam. Ay, talaga nga aduda, tata. Medyo dakil may tina-scam kin kwa na. Iso day jay, pirme ti stress na. Awanin ka ganay gayan na. Kanayon latan na nakailad. Saan pa yan amangan? Kaasimot, tata. Kasi talaga. Last money natin in-invest na iti dayjeng application. Kitsan pa yan nagsubli ti puunan na. Ngamneng, awanin, nag-shutdown matang. Tatangkin to matiulo na. Hindi pa yung ibagbagak nagtrabaho latan. Hindi na kaya. Nainggan yung matan iti isi money, tata. Uy, garod. Pagadalan tayo tinapasamak. Awan na talaga ti easy. No daman, kaadwan kit scam. May salata a sardinas mana na file. Tay talaang tinagbate. Ayun gayam, nakitak a kinasaritam nito nyo itay agsapa. Wana na. Anya nga'y tinagsaritaan niyaw. Ni Marimar, nana. Medyo dakkel kano tinaiskam kang kwana. Ay nawaw, isumulagayam aman mano arumwar ah. Wan nga rod, nana. Kanayon kano anakailad. Saan kano pa yan amangan iti stress na. Madi a talaga ti epekto day jay nga online job. No maminsan kat maasyanta kadakwada, nana. Ngam no apay mat ngamin ang nagtalot da. Amo magtitatao ita, kayat dati isimanay. Anya nga'y, mais-iskamdan. Naimbag man, tarimwar ka mo ilaangon, Marimar. Ay nawaw, kasladda kayat yung asawa na Nana Feli. Naibaga ni Ruda, medyo dakkel ka no, tinaiskam kan ka. Na, anya kumangay ti bibiyang yung may papan itiday tabanag. Nuapay nga may na nagtalag ka. Asino kanumat tinakadamagan ni Roda adakkel tinapukaw kanya? Ni tatang mau tinangibagakan kwa na. Talaga mat de di Roda, chismosa. Awan mat kit ditidakas ngayon baga na. Inistorya na lang kanya, tapagadalan tay amin tinapasamak. Nasayaat nga rutikas jay, mapan na istoryain iti sabali a tao ana iskamak. Ay na adu kayo mat ana iskam. Kankas na ko nakitay, awan dakes nga insawang na. Ha! Agpakalaing maninday dya babae. Addan to aldaw na day jay. Apay mo't akas jay ti mapanyo istoryaan, tatang. Ha? Saan ang masapol nga istoryaan nyo kadagiti kaarubaan na iskamak, tatang? Sinong batak laing mat sa ludsod na? Ay nawaw, nakababain nga rod. Tapno pagadalan damit laing Nakababain ko naklang arudin. Ag dinamagan dito'y lugar tayo ang naiskamak. Ado kayo ang nabiktima iti dayjeng online job anak ko. Ay, makapaasar kayo mo't. May samot na di aroda. Aging dadamag, inton kwan, mapan na istoryaan iti sabali a tao. Unay kamit tinanak ko. Siyempre, kaya't damit nga maamuan no niya tinapasamak. Saan ang masapol ang maamuan da amin ang mapaspasamak kanyak, tatang? Agkalma ka kadilaing anak ko. Oh, makita day jay a babae. Talaga ang makita na tibirbiro ko na kunaktumat. Isuntumat ti may stress. Saan laang nga itati aldaw? Si ka magayam ti lumabas, Marimar. Kumusta ka matan? Awan bibiyang mo. Amok anadagsan ti pagdaldalanam ita. Ngam saan ko maarasunday ta tapno guraam dagiti tattao iti aglawlaw mo. Ay nawaw, asino ti saan ang maasar iti kasta agalad mo, Roda? Ne, awan amok abasol ko kang ka. Agin di amo ka pa ilang dito. Anya? Amok agin-agin ka lang. Concern ka kanuma. Ngam ti kinapudno na kat katawaan na kon. Saan ko nga aramid ti kastaan niya? Manakibiyang. Ala, aglisi ka man gitadalang ko. Amo kun ti aramida. Tapno ma-stress mat di aroda. Tapno mapadasan na mat ti ma-stress. Agaramida
iti Shopee account ko. Inton kwan, agordera. Amok madkit di ti cellphone number na. Ay nawaw, okay ka kadilaan, Marimar? Oh, adda kay magayam di tatatang. Okay aklang, apay kit dinasaan. Agsasaw kawit kami na may masam. Sino ti kasarsaritam? Kasarsaritak nga rod ti bagik, tatang. Ay nawaw, Dakis ka di? Nek, kita ang anak ko, amangan mo na Ay natatang, awan pagdanagan nyo. Ta sa anak nga agbala. Bakit? Ada ni Onad, Ijerwar. Ay nawaw, anyat ararami din ni Unad dito'y balay lakay. Ado ti parcel mo nga i-deliver na. Parcel. Dagiti in-order mo iti online Ni, awan mat ti in-order ko iti online lakay. Adda nga rod bakit? Ado day jay. Rumwar ka tamapan mo kitaan. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak lakay. Awan ti amok nga order ko. Rumwar ka nga rod takasaritam ti delivery rider. Oray kitaan na ti cellphone ko. Sa anak ang mahilig nga agorder iti online. Iso nga rod rumwar ka. Tapno makapagsarita kayo bakit? Kita man nudi ka mat ma-stress. Nek, asino ti sari-sari pa mititawa, Marimar? Adaya mo tatang. Sakit kasta ti panagisim mo. Naragsakak lang tatang. Ay nawaw, Apay ka di aya? nakaskas daw, hindi kasta mapaspasabakin ka, Marimar. Ay natatang, saan adakas ti umisem no naragsak ti tao? Amok day ta. Ngam sa bali nga ro ti isem mo. Kaslasaan ka pa'y anak ka move on iti pan naka-scam mo. Panagkunakit masapul nga agpakita kay ti doktor. Talaga sa anak pa'y anak ka move on tatang. Naragsakak lang. Tamanayunan manen ti ma-stress akalugaran tayo. Agsasaruno ti agdil-deliver di tabalay, Ruda. Uwan nga rod na Feli. Agasam mo day nga order mo. Saan ko nga order dagi jay nana? Ay nawaw, anya nga raw. Pagtitripandak nga rod nana. Jak amuno asino ti nang i-order ka dagi jay. Jak amuno asino ti mangipadpa-deliver ijay balay. Sapay nagngingina. Amangan mo no dagiti nakaapam. Nilaang mat Marimar ti gumurgura kanyak nana. Ay wan, maditirik na. Tanaamwam ti may papan iti pan naka-scam na. Atapok nga iso ti mastermind nana. Isulakit di ti nang ipa-deliver ka dagiti a parcel. Ay, kaasi mo dagiti delivery rider. Dayta nga rod. Di na mapanunot asaan asyak ti apektado iti araramiden na. Narigat laang ngamin ti agpabasol na awan pa'y ebidensya ket. Kaasi dagiti delivery rider amang itultulo iti parcel mo bakit? Wan nga rod lakay. Maasyanak mo't kadakwada. Ngam saan mo't amabalin nga i-receive ko dagiti a parcel. Tatalaga nga awan ti order ko lakay. Kan awan mo't pagbayad ko. No asino mo't nga tati mga arami diti kasta. Amangan kunak no ni Marimar lakay. Nga ta, Iso ti atap ko Tawan mo't daduma a nakaapak. Iso lang ti gumurgura kanyak. Taapay kano nga is-istorya ak ana iskamda. angam awan mo't ebidensya tayo bakit? Dayta nga rod lakay. Narigat ti agpabasol no awan ti ebidensya. Agsasaruno ti parcel ni bakit mo, Carlos. Naadikmit tang iti online shopping. Saan na parcel dagita tata? Pagtitripan dalang. Anya, Sa bali at tao tinang i-order ka dagita. Impa-deliver dalang dito'y balay. ay nawaw. Nagturid mo tang, no sino man day tao. Dahita nga ro tata. Kaasi dagiti delivery rider. Mabambanog dalang. Amangan mo, wad na nakaapan ni bakit mo. Kinapuno na. Ni Marimar ti atapon na tata. Anya, ay way, gumuruguran ni Marimar ken ko anak ay. Maditirik na dinaamuan ni bakit mo adakkel ti kwarta na scam ken ko ana. Ipanpanakkel lang nga ba ti online job na idikay. Ado ti parcel abay deliver iti anda roda. Usto tapno mapadasan na mo ti ma-stress tatang. Dayta ti ganabon na.
Urang paikit di day ta. Ha? Agurderak manen inton madamdama, ta ipa-deliver ko di ta balayda. No kasta? Si kagayam ti mastermind? Wan, siyak nga ron, tatang. Ay, nawaw. Agpampanunot ka kadi anak ka. Tapno ang muna tirik na ti ma-stress ah. Sumanaukat, idi na iskam kami. Nagado ti bagbagana. Diyos Maria Joseph, numamuan na si kati mastermind. Awanan manayunan manang ti paka-stress up. Bayadam dagiti parcel mo. Ay nawaw, awan ti amok nga order ko. Amok asi kati nang order ka dagita. Kunak tupay kat. Si Kati mastermind. Ay, di ka agpabasol no awan ebidensyam. Ni tatang mo amis mo tinang ibaga kanyak. Ah, anya? Ha, talaga amat ni tatang ah. Anya ngay, bayadam dagita Di mo taktakan ti padam a tao kunak tumet. Tapno ibagakken ka, na pagsasaritaan milaang ana-iskam kayo. Awan ti dakes nga ensawsawang ko tapno guraan nakakasta. Ah? Ay, kwa. Makamu kameten a makisarita ka dagiti tattao nga enraman mo iti kalukwang. Pangalaak nga iti pagbayad ko kadagita a parcel. Ay, kit parikot mo mitten Sino nga minti nang ibagang order kay ti kumkumporme? Ay, makapa-stress lang una yan. Basol mo biglaan. Sikat yung mga Arabi, di ti pa ka-stress Agasang banday ka. Kaano lang, hindi na-scam ka. Ita, nangaramid ka marin iti pagparikot Ay, una yun ti kastoy ang mapaspasamak. Hindi kanto, ba't kami nagpampanunaw? Stress matla ka na yun ti sumangsang bay, tatang. Naiskamak lang arudin. Danda ni maidarumak manan. Ang mga nupang multaan dak pa yan. Kagunam Agpanunot kay ti pamuspusan Sulbarem, dagita parikot mo. Nagar-arabit kanto, may. Tatang. Dagiti kamali a desisyon mo, ti makagapaw. No apay akasta ti pagdaldalanam ita. Ay, nawaw! No adda parikot mo, di ka agdarasudos. Di ka basta agdesisyon latan adagos. Agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay nga aramidam ti may sa abanag. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.